بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna hitukbar na to, patuhan na to Rabbul Alamin, insalaggo-laggo, iban sa taud-taud, pagsyarang syukur kaniya. Sin masi, yari pakitan niyo, yanugaraan niya, kusog iban kaya. Saruta, harum ini, paglamit-lamitan na to, atawakan pagsawsawhan na to, amuin daing hamanga, usaka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikan piagbulan sangkato sin agamah inamuin in tiap-tiap siulagan din kato taniyo in suway kita niyo mag-charge sin iman na to. Jarinya mga barhummat jamaah kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inagama na to sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inagama na to cukup wala kita niyo iyawam. Inagama na to sampurna wala kita niyo bininan bisan hang sulag uno-uno. Inagama na to matarang aun siya hukuman iban aun siya kasyara-syaraan biyantang sinagama. Walaupun insara sinagama sinallahu subhanahu wa ta'ala, muna-muna mamuasi aku simparkala hukuman. In hukuman sinallahu ta'ala asal aunna biya waktul kato. In padduman sinagama ubos na biya sa wakato sin kaulamaan. Harihay ni harum ini diskasun na to sawab mataud patuod bangsa na to iwan kataw tayo manguran na to Muslim. Naligap pa sin parkala hukuman ini. Muna-muna mamuas ako inukuman ini wayroon lamud ko. Bangaon kabtangan iwan hikabis saraku di mag-atap iwan sin kabayaan na to. Di magkugdan iwan sin awal napso na to, mamuas ako in iniway lamud ko hukuman sara sinallahu ta'ala. Inagama Islam, biyasin sambat inagama Islam cukup. Wayroon pulang, wayroon lawi. Sa inparkala hukuman ini, piyasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita niyo ummat, imagganta tumayma. Bang upamahan nagkaon, biutang nakating pagkaon kita rakuman ni magsungit. Biatin hukuman sintohan. Kita rakuman. Bang pagbasahon Muslim, mataud im Muslim. Mataud. Ayaw pa hindi maggulal Muslim, inasal siya Muslim. Walaupun bisan imbukon Muslim, aw masul maggulal sila Muslim.
sa imbar iman tiyo-tiyo da. Tiyo-tiyo da impagyanon bariman. Sabang Muslim mataod. Sawang bariman maitong. Sawab maita impagbasahon bariman mahunit. May tarima hunit sawat imbar iman way di siya mag-agad sin awal napso niya. Sa impag-agaron niya bang uno impiyaratong sin Allahu Ta'ala iwan piya sampay sin Rasul. Amat imbar iman. Kapi niyo? Imbar iman bukun napso na agaron niya. Sain agaron niya bang uno impiaturun sinallahu ta'ala deng ha Quran biyaita iwan deng ha sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amat timbar iman. So jari na mga palangwan ko hapag iman. Harum ini taki-takihon na to. Pagsawsawhan na to infarkala hukuman sintuhan na to Rabbul Alamin. Hati ko yan nakita niyo, uno entitle na to yan. Anib kaw ahinang bukon na piyangdaakan sinagama. Yan, in discussion na to. Muna-muna in Allah subhanahu wa ta'ala patungtuman kita no ayat niya, suratul Baqarah. Ayat hanggatus upat in agisin Tuhan Rabbul Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. In ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah hanggatus upat. In ayat ini bukun muslimin tiawag. In ayat ini bukun isu-isu tiawag. Siya in tiawag sin ayat ini amuin mga tao nagbugulal par iman. Aun hambu kusog nangayo wasihat kan Abdullah kan Ibnu Abbas. Nangasuwo sa long Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ambok din nga mga mufassir al-Quran. Pinakamaingat tafsir. Mufassir Quran. Nangasuwo siya long niya unulong niyang kawasihat muka ko. Nakasuwo ng bukusog. Long Ibnu Abbas radiyallahu anhu. إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فعير سمعك لون يا بانكو مكرمو كبتنgan آيات سن الله تعالى بانكيلون حلوم سن قرآن يا أيها الذين آمنوا فعير سمعك para yawa impang dungugmo panayng hugkaw marayaw sawab long Ibnu Abbas khairun yu'mar bihi khairun yu'mar anhu wa syarrun yunha anhu. Sawab longnya hakabtangan ini ayat ini tiawag ko sinallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aun dua perkala maksud sinallahu ta'ala kaimu uni perkala ya longnya khairun yu'mar bihi aun longnya karayawan duhun idaak ipangdaak sinallahu ta'ala atawakan aun hinang duun karayawan mabayanya ipahati iwan hipanghindukato long Ibnu Abbas au syarrun yun'a anhu atawakan longnya aun dain duun kangian aun doon mangi
paaniwan, iwan patangkisan, palayuan katus Allah Ta'ala. So ayat ini, di kaingatan na to bang simbunal beriman. Gasinagi ko, bang aun katangan din di magkugdan iwan sing kabayaan mo, mamuas ako, elamod ko. Ako magmana sadya. Muna-muna, inang sara Allahu Ta'ala, piatarang sin Rasul, piasa wasin kaulamaan. In kami timawang sadya, nagpahati, iwan nagpa, sawaray sab kaniyo. Okay. In ayat ini, intiyawag din di beriman. Bangsa pama halaw sinayat ini, hapyang langan ini, nakatangkis kita niyo, nakahanib kita niyo, bistaha imbaran mo, lamod ko rin ha mga beriman. Winagis Allah Ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يرين patumtum الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وكموا mga beriman. Beriman, la taqulu ra'ina, ayaw ba kamu magkabtangan singkabtangan ra'ina. Uning ra'ina. Ingkabtangan ra'ina, bang siya maun pabahasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in maksudnya sin ra'ina, long niya Rasulullah agak-agak kawakamu. Baita iba kami, suy-suy kami ya Rasulullah, amuin kaingatan namu. Amunya tim maksud. So ayat ini, hawaktu ini timurun, hawaktu ayat ini timurun, asawab sin hambuk sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh, maka ingat siya magbahasa sin Yahudi. Awayroon pa, in ayat tinitimurun, pag-usalon sin mga sahabat, bang sila magsuk pa Rasul. Sa hawak tumantimurun ayat ini, na hinang nasawab ng langay ng Allah Ta'ala, na hinang nasawab, piaturun ayat ini sawab may taon din doon kabtangan magsibo, iban sindu kaing agama. Aun magsibo, iban sindu kaing agama. Uni magsibo duwaing agama. Sawat ingkabtangan sinraina harugaing agama, kabtangan pangujung-uju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kabtangan pangujung-uju harasul. So timurun ayat sinallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, o kamu mga beriman, ayaw kamu magpamong sinra'ina, wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Sabang kamu mamung umalup kamu para Rasul sallallahu alaihi wasallam impamung ya Rasulullah unzurna, ya Rasulullah patarang apa kamu. Suriha ini aun pianglangan ka tutanusin akama. Kabalikanku bang aun kabtangan dan di gumwa hukuman di mag-atap iwan sing kawayan sin ikaw iwan sin aku mamuas ako perkala.
Uno ikabtangan ini, pianiwan ka. Panagdaan, pianiwan ka to, halima parkala. Bagi 5 perkala ini, pianiwan na to. 5 perkala ini, katangkisan na to. Bistaha imbaranmu, lamud kau ring ha mga beriman. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Unin agis, unuin 5 perkala ini. Paaniban kato. Panagnaan paaniban kato. Sinsyara sinallahu ta'ala nasabut na tafsir Ibnu Kathir. Panagnaan di paaniban kato sinagama akwal. Ayaw tuod kamu magsingod. Sim mga kabtangan, sim mga dugaing agama Yahudi, iban sin Nasara, iban Kurustiyan. Kabtangan amo ini kapag syirik nyo pa Allah. Biarin dagus. In kabtangan ini, aun masul in mga Yahudi, magpamong silalong niya Ihuzair ibnullah. Ihuzair long niya anak sintuhan. Bang pagkarungukan sinallahu ta'ala yung kabtangan ini ahad magkagisi-gisi impitong lapis langit. Sawatin Allahu ta'ala matarang wayrun anak, way piyag anak, iwan di mag-anak. Ini patumtub sinallahu ta'ala. Kabtangan ini si mga Yahudi. Damikian kabtangan si mga Nasara. Laong niya kabtangan pa si mga Nasara, iisa long niya, ibnu anak long niya sintuhan. Anak ki Maryam sa inama long niya Tuhan. Mangkarunguan sinallahu ta'ala akad masipak in langit sindugal ha mga tao magsisirik dahin. Ini kabtangan ikakufur. Share natin live. Ampitaning kebanan. Ayaw na to solohon in pahala, ibang karayawan. So makahampit in kebanan.